Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo XIV kuri uyu wa mbere yanenze cyane abanenga ibitekerezo bye. By'umwihariko Perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump akaba yashimangiye ko ashyize imbere guharanira amahoro kandi akomeje kwamagana intambara Amerika na Israel biri kugaba muri Iran. Donald Trump niwe watangije impaka zikomeye ubwo ku cyumweru yavuze amagambo maremare anenga Papa Leo XIV amwita ko ari mubi cyane. Papa Leo XIV wabaye Papa wa mbere ukomoka muri Amerika amaze iminsi agaragaza ibitekerezo bye ku ntambara Amerika na Israel bahanganyemo na Iran, ndetse aherutse kwamagana amagambo n'iterabwoba bya Trump ku baturage ba Iran, abyita ko ari ibintu bidakwiriye na gato. Nyuma y'uko Perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yashyize ku rubuga rwa Truth Social ifoto yakozwe na AI imugaragaza nk'umuntu umeze nka Yezu Kristo, ibintu byateje uburakari bukomeye mu bakristo Gatolika, bakaba babibonye nk'ari igitutsi ku myemerere yabo. Papa Leo uyobora abagatolika bagera kuri 1.4 batuye isi akaba yagize ati, ntabwo mfite bwo gutinya ubuyobozi bwa Trump cyangwa kuvuga ubutumwa bw'inkuru nziza mu ijwi riranguruye. Iki nicyo ntekereza ko ndi hano gukora kandi nicyo Kiliziya igomba gukora. Ibi yabitangaje mu ndege ari kwerekeza ku mugabane wa Afurika, aho yatangiye urugendo rw'iminsi 10. Akaba yaragiye mu gihugu cya Nigeria, akaba azakomereza mu bihugu birimo Cameroon, Angola na Guinea Equatorial. Akaba yakomeje avuga ko Kiliziya itari ku rwego rwa politiki, idafata ibibazo nk'uko abanyapolitike babifata, ahubwo yishingira ku butumwa bw'amahoro. Ibi byabaye nyuma y'uko Trump amunenze cyane ku cyumweru nimugoroba, avuga ko Papa adashoboye mu bya politike mpuzamahanga kandi ko atamushyigikiye. Aho Trump yagize ati, ntidushaka Papa uvuga ko ari byiza kugira intwaro za kirimbuzi. Ni umuntu utekereza ko tutagomba kurwanya igihugu gishaka gukora intwaro zo kurimbura isi. Yanongeyeho ko atari umufana wa Papa Leo. Ibi byatewe n'amagambo ya Trump yavugaga ko imico yose y'abantu ishobora kurimbuka muri iri joro. Ibi yabitangaje mbere y'amasaha make mbere y'uko habaho agahenge k'ibyumweru 2 hagati ya Amerika na Iran. Trump hamwe n'umunyamabanga we w'ingabo Pete Hegseth bakunze kuvuga Imana mu butumwa bwabo ku ntambara. Bavuga ko Amerika ishyigikiwe n'Imana ndetse bakifashisha n'inyandiko za Bibiliya. Ariko Papa Leo XIV yarabyanze agira ati, Yezu ni umwami w'amahoro, yanga intambara kandi nta muntu ukwiye kumukoresha mu kuyisobanura, nta nubwo yumva amasengesho y'abarwana intambara. Trump yakomeje kunenga Papa Leo ku mbuga nkoranyambaga, avuga ko Papa Leo adafite ubushobozi mu kurwanya ibyaha kandi akaba atifuzwa kubera ibitekerezo bye kuri Iran na Venezuela. Akaba yakomeje avuga ko atifuza Papa unenga Perezida wa Amerika. Perezida Donald Trump yakomeje avuga ko Papa Leo atari ari ku rutonde rw'abari bakwiye kuba Papa, ahubwo yashyizweho kuko ari umunyamerika kugira ngo bahangane na Trump. Mu gusubiza ayo magambo, umuyobozi muri Vatican Frere Antonio Spadaro yavuze ko Trump arimo kurwanya ijwi ry'ubutabera n'indangagaciro, ibyo yise moral voice, aho yagize ati, Trump ntari kuganira na Papa ahubwo arimo kumusaba guceceka. Ariko Papa avuga ururimi rutandukanye rwanga gukoresha imbaraga n'inyungu za politike gusa. Yanongeyeho ko iyo Papa ataba afite akamaro nta muntu n'umwe ari kumwitaho, kuko kuba arimo kunengwa bivuze ko amagambo yakora ku mitima y'abantu benshi. Papa Leo amaze igihe kinini yamagana ikwirakwira ry'intwaro za kirimbuzi, asaba ko habaho ibiganiro byubaka, haharanirwa amahoro arambye, hashyirwaho ubutabera n'ubuvandimwe. Umusesenguzi Elise Anna Allen yavuze ko amagambo ya Trump agaragaza ko atangiye kumva igitutu kubera ko Papa Leo agenda agira ijwi rikomeye ku rwego mpuzamahanga. Aho yagize ati, Trump agomba kwitonda kuko abakristo ba Kiliziya Gatolika aribo bamufashije gutsinda amatora. Aho Papa Leo akomeje gushishikariza abakristo kugabanya amagambo akakaye no kudasubiza ibitutsi n'andi magambo akomeye yose. Nyuma y'ibi byose rero Trump yashyize ku mbuga nkoranyambaga ifoto imugaragaza nk'umuntu umeze nka Kristo, urimo gukiza umurwayi, iriho n'amabendera ya Amerika. Ku ruhande rwa Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni yabanje gushyigikira Papa Leo mu itangazo rye, ariko ntiyigeze avuga mu buryo bweruye ku magambo akomeye Trump yavuze. Uyu Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni niwe wenyine mu bayobozi b'i Burayi witabiriye irahira rya Donald Trump muri 2025, kandi yari yizeye ko ubucuti bafitanye buzamufasha kongera icyubahiro cy'imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Ariko ubu Trump ashobora kuba ikibazo kuri we, kuko 66% by'Abataliyani bafite imyumvire mibi kuri uyu muyobozi wa Amerika. Minisitiri w'Intebe wungirije w'Ubutaliyani Matteo Salvini nawe wari usanzwe ufitanye umubano hafi na Trump, kuri uyu wa mbere yagerageje kwitandukanya nawe. Ibi bigaragaza ko abanyapolitike bagiye batandukanye bari kugerageza kwitandukanya na Trump. Si ubwa mbere Donald Trump agiranye ibibazo n'abayobozi ba Kiliziya Gatolika, aho nabwo yigeze kugirana ibibazo kenshi na Papa Francisco wari waramaganye ku mugaragaro gahunda ya Trump yo kwirukana abimukira yita ko idahuye n'ubukristo Gatolika. Mu mwaka ushize nyuma y'urupfu rwa Papa
Papa Francisco, Trump yashyize ku mbuga nkoranyambaga ifoto imugaragaza nk'aho ari Papa. Ibi byateje uburakari bukomeye mu bakristo benshi. Ariko amagambo ya Trump anenga Papa Leo wa 14 yo yarenze kure ayo yigeze kuvuga kuri Papa Francisco. Abaperezida ba Amerika bakunze kutumvikana n'abapapa ba Kiliziya Gatolika no mu bihe byashize. Ariko ibi si ukutumvikana gusa, no gusuzugurana hagati yabo. Nibura abanyamuryango 8 ba guverinoma ya Trump ni abagatolika. Akaba harimo visi perezida wa Trump J.D. Vance n'umunyamabanga wa leta Marco Rubio. Ushaka amafoto meza, amavideo meza n'amadizayini meza wahamagara J Creator kuri 0794386771. Wamwandikira kuri WhatsApp ukoresheje iyo nimero ya 0794386771 cyangwa ukamusura ku mbuga nkoranyambaga Instagram yitwa J Creator, kuri TikTok yitwa J. Mumugana bakorera amafoto meza n'amavideo meza n'amadizayini agiye atandukanye y'ubwoko bwose. Kandi wibuke gukora subscribe kuri Cedric Official kugira ngo tujye tubana mu makuru agezweho. Ciao, Imana ikomeze kubarinda.